Jaliangrong Furuptagi Mathona Laina British ki Mayokta Lepkiba, Naha Oiriba, Luchingba, Hypo Jadonang Nalekidaba, Jai Marifudra Matoi Farak Pagining Sing Thoram, Nasi Infalgi Kaisampata Leba, Hypo Jadonang Pakta, Pangtokre. Thoramgi Horapada, Jaliangrong Furupki Ahal Singna Luchingduna, Yu Pan Taduna Hogdoki. Tungda Thoromaduki Chief Guest, Tangweban SC MLA Gate, Joy Kisan Singh, President Azang Rongmai, President Jaliangrong Union, Assam Manipur, Nagaland, Guest of Honor Oikiba Sogolban SC MLA RK Imo, Wangkai SC MLA Tangzam Arun Kumar, Special Guest Oina Amukogi President PH Nando Luang, UCM gi President Joy Chandra Konthozam, IPSA gi President Taurang Bambirzit, UPF ki President N Rupachandra, NIPCO gi President Prem Oinam Amadi Atay Atopa Mioy Kayana Laikatuna Athoba Singh Asigi Mafamda Ikai Kumnaba Utke Laikidraba Athoba Hypo Jadonang Buning Singba Amadi Ikai Kumnaba Utpo Oina Tiliba Miam Namid Anitumina Leptuna Awaba Fongdoki Ningsing Bayai Madudi Kwamana Lalonba Mioy Mari Hatpada Chennai Haiduna Hypo Jadonang Bumi Hatpagi Maral Sizinduna Political Agent Jesse Hingiski Yathang Matung Ina Ing Kumjali Singamaga Chamapan Kuntraga Mathoigi Ngasi Numit August ki Kungamapan Infalgi Jelda Thori Yanduna Hatke British Singh na Mahaku Makoigi Mayokta Naga Ras Linkatpa Lalhoba Mioy Amani Haina Maral Sike Luchingba Hypo Jadonang Nungba Subdivision gi Kambiron Puiluan Khulda Ing Kumja English Singamaga Chamapan Supna Mangada Poke Generations in a Kanganaba, Sumba source Miams de Tigapiraga, Laiba, Akogi, Tamakadova, Inkalakadova Miams de Pangalaga, Akogi history Kangana, Akoy Tung the Labayaroi, Foundation Yaudana, Lincoln Bayati Habse, Masi, Panamanga Kangina Batakatai, and Akogi history see, Mayam the Kang Batakatai, Akoy Mapanchalaga Tamaga Labase, and Naran Panjagan, Akoy Mughali Matang de Kangi, Delhi Sultanate Matang de Kangi, Sahala Matang de Kangi, Jola Simatang de Kangi, Marathasi Matang de Kangi, we Manipur the leader like him, I'm a hungry by Ikalapomiamina, Alumasi, Panamanga Kangina Batakatai, Alumasi, Lamida, Labor administration, Sashon Miamina.